Angumbuhangu dangu riki mata mbah yeti nda batapatua ma ngarangiangu rukuna na pameringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bande ditadehane pulna miri malanda tambaya. Domiri ala ama mama ningko la awang majanga ama baba manggau la tamu na miri mai miri okretu. Mamonong miri mata arua ko putu urulo na lima ruka malarina yana kana dumbuhang manyakala peting rong na pulpiaka li panaungu. Urupiaka arua miri ninga makala wanje la peting rong na pulpiaka li panaungu mo. Amin. Angumbuhangu napul na padihan lari na yana welingu lambu kuwasiatu na pingina kalembi paki welingu lai Allah hakaria na kaudu tailu lamata haulu palamata kambuluna na pamanginjirun daja duyaka lamata patu nama wana kapaninan jaka dama pambapangu la awangu paraina papaliawa warun jawada paki marihaku pahauna na tauyana wananja taka layuhua na pani mbada warung gunjaka dan jalamu napa kuwanggau paki bidi wananya. Angumbuhangu la tamu na miriau keritu. Ningu na haumbuku nama pabanjar wanya ruku na pangadangu na hori hadaluri tau psikologi wada. Na patulih na Dr. Jennifer Gardner. Na pabanjar wanya ngaraya na pakinda yambuya nama pajili kuna wikinda dangung giki hamanay na hori hadanda bataluri. Angumbuhangu la tamu na miriau keritu. Lahari mata na iwunangu hakaria iyuhua na ratu bokulu la umma Allah larihi nuna na itaya banandua laku la hanga maranongu na imiri ba dalupaki na kalembi marihaku takai kambaliku nandua laku la karahana banambuhangu patunya hukutuna dan naparakangu ayuhua la papayamangu lai Allah bawana takai miri hinatanda yai kambaliku kaambuna kuaru yai yuhua bawana hinapaliawa ya tau hawiangu papayamanya iyuhua dangu lapa papukalu ya nakalembi marihaku la ihina nakalembi marihaku hau tanda ya nanjala tau pintana dangu ndajia ya bana pukalu ya nakalembi marihaku la ihina yuhua hina papakinya kalembi pamang takhilitu manyai tiara bara la katikuna kalembi pamang matua papakingo ya yuhua beri hau tanda ya ba pambada pa ili ya kawiling lanjala papa yahangu ya halakanu hilipanina nya kaimiri iyuhua ya kanaluri nama tu ya ba pambada pa bidia taka hinaluri nama tu ya na pareta na imiri hina palaku pahamunya na waingirana lupangu ngirana la papayamanya imiri la uma yahangu angu dedingulai miriau keritu nyuta pambada payahangu taka la daluna miriau keritu nyutambu pambada papaki ngutaka liembi pamang paraina imiri pambada papaki kanembi ma illi taka matawa kata haninda bata pamelangungu kata luri lama yahangu kapieku parakangunda papayamangu lai miri la uma nama lundunumu. Amin. Malanda tambaya. Domiri ala ama maninggo la awa majanga halamanya kamiri la petingrong na pulpia kali panaung mata arwal daluri ma ba mambuhangu la papake anak kalembi nama weling linyumu amiri nda mapaki anak kalembi nama marihaku la hangga la mandapumu miri ndotundaki manukama dang nangahumatuamu diradangu ya namali-mali jang ma latul tadihi mamiri nanyuna mat arwana panamung dahwalun
na paaing tumalango miri na mandutundaki pirama manukam. Latamu na mirima imiri Yehu Karito. Amin. Ang umbuhanggu hupunalaya na pulong na padihan dalari na yana ambu maruang badu lapa like, subscribe dang matawa bata pangalanya na padihan dalari na yana la ang umbuhan da ambu nda badaka. Datau na mapawai la miri dangu na merinjungu la patanda ya imiri Yehu Karito. Karena du nyuta bata meriang kapandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na miri dangu ang umbuhan da la yekabe. Matawa kana papurunda wai mangolungu wai maringu welingu imiri Yehu Karito.